Insane mumo nchumuligeria hegesero Jumaa ngakene gukwaligania SMS ya mungana ya nyaro kumanyigati ari twabereto gukwaligania senchira yoboikirano asari tukaligere Jumaa tariki 10 omwaka wa 2024 na mange habereka okorekana mangagendreta okorekana ane mono aseganga yogosangaria birengerere goro yo chukumwaka isikomo konyo murewe nsarigati gashagwa chinsem aonchero birengerere byabo asari tukaliga onyero bono kalengana ne birengerere byabere bikurwegwa nigo yarokane buna nigo chinsem chiricha Mount Kenya chigendrete kumwegera Rigathi Gachagua ekero chinsemo kurensemo ya Rift Valley bagendrete kumugikeria Rigathi Gachagua akumwegera muraiwense William Samuel Ruto ayingati yatochi kumulikiro mwanchu muligeria semaragoba yabona gati na mange ekero keribono umubiri w'umwana yomo otokase gusana cyumwamate engana yogo cyane kigima ayiga sorongorwa gusenga tochi kumulikira ase ebiro bitari bitambe egotebekana umwana yibono ni gabe takagatebane kanisa go cya kolenta jitkoirana omuri yakalika ujumbe agateba iburi bayebuna na chire na ndetimo kondora ekero muri yo mubiro yotoka bonase yamateyemo gasireti obogima bwayengati anda mangatura muri kireme ya county Nyamira omugabano be county ya Nyamira Amos Nyaribo hokwane nkwana yaye asarokana ko mochaba meriba ye karakiri mo senator be county Nyamira nere arwenkana yaye gocha somo governor woro kumusana nkororo iguru yokurutana kwa mangana gatyo mo senator be county Nyamira nabo igono mo governor we county ya Nyamira na mangatu kwane garanti mo nchumo ligadi ya semargoba yabono izaranso ketu manya senchira yo wekano ngasegesero ijuma olitoko bwatera nere gotera somo no bimanyerere gakoro kwa Lydia Mose ekero kerisara mu mwanya kone kibuna chibi chamuli cyagwikere asenchira yoboye kerano itangana kibuna bakondra gotubwati inyora sensemile mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na wegansemile ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News tobase ko bakotubwati wetrase website na utambe www.ndizitv.net onyale konyora yo munanda mange hasenchira yoboye kerano mangana itangana kigima hasenchira yokuyachuta tulikuchagua sababu ya Gachagua huku Central. Tafadhali tunakuomba Gachagua akalie kiti yake imara. La sivyo mwende nyumbani mkiwa nyote. Ege tununkeri konyegera nsemo ya Mount Kenya bakanire na gote yabuna tigana na Rigathi Gachagua. Watu wa mlima, they are not special Kenyans than other Kenyans. So Deputy President aende nyumbani. Kama wakazi wa Eldoret tumesema mapema na asubuhi aende nyumbani. Rift Valley niko batigare to gusingira buno Gachagua agende kasogo tamusi komore wense William Samuel Ruto. Wanavyoweka nguvu za kumpeleka huyu mzee nyumbani kwa makosa ambayo ameyatenda, basi waweke nguvu zile zile kuhakikisha kwamba wamedeliver for the agendas ambazo waliwaambia watawatendea wananchi wa Kenya. Chinguru kirimo gutumeka siasa tumeka so gukirania magendero gati ya Kenya batebire. Asa yo monenda mange saranso ikebono otemanya senchira yo bwekirano ensemo yabona maragoba ireterana nchenkoro kwa Vincent Onyancham egotoko chake mese mwana maya korwase county ya Nyamira cha kumulekiraria abereka okorekana omuseneta we county ya Nyamira herkemo kongo ni gobono abereka wesok na kanyara gukwenda igoro jobo korreba serikali ya county ya Nyamira okwana korwase enseme yuni gobono kongo abereka kanyara ko muchumo governor we county ya Nyamira asogotekerania magendra chinsemo chonse na kanyara kubulia anyara kubwatira namo naba MC na boygo na bwatani bonse korwase county ya Nyamira eri konde kingokerania ra magendro asenseme yo okongo ni gate birubune county ya Nyamira ya roka negotikana maiga na kanyara uli mu governor we county ya Nyamira ane kibuna ngwe sokiara mwesa morana na gwikiranya magendro ochosa amenyi be county ya Nyamira wale 4 wonsi pi umugaba na abashikirete bisiye none pare bane tagocha konyo mwananchi wonsi pi obashikire nonya no umo swati otenirete eke ombegerie ko lika abantu Nyamira umwana group ani mwasi kerenda kimugaba nabo chesine yada ngo muzwate idida dikomara yawo ikeso mosene da kada dikomara yonda tego sabo mugaba gaito akolega asina bara ibonsi nechi wese chonse tu atomero ko Nairobi chiwana ko koro sipara achibugatoke chira osie para ekina jingo ekiara ega asio ko torose chipara njo mosene ta no mondole como jaji okoro basai okuganyanya ndiye file ya bae musie baetie bantu mere Nairobi yori momboli akinana cheki lakini esenka gotogo sawo mugabana atige gokore bitena na ba MCA
abaye chibesa wana mune pale mokorera omoye musie anyale chingu cyo kanyebeka omoro eno moite ekira kigo katwara basabo mugabana Amos Nyaribo kero mondore county na wada aki yokonyora uduma ose amagenda ekira kigo kanda abatigere abantu bamita nyadi na renge manager onanga na utenga mambi na rosi jepa. Thank you. Na chinga kichumo governor wa county Nyamira Amos Nyaribo negebereka wesok na kanyara gukwana igoro yobokorere ane mono imeje county ya Nyamira igobona chinga kichi Nyaribo nyareko mocha wa meribaya ane mono asobokorere bwaje na gote yabune county ya Nyamira nigeyero bereti kende gikomya soko nyaro gikirania magendo na bego no bokorere go cyasa menye bensemejo Nyaribo tebire ani gabegete eni boisaina go cyase chinsemo na kanyara kubolia menye be county yuko nyara kubaba ngore kerekere serikali gendrete kubekemero beresene asoko nyara ko ane kinango nichiro chiri abataka kubalira abamenye bensemejo asobo choli bwetane monase chikambeni cyo mwaka bw'ikiri bubere na 2022 gose 2022 Nyaribo kwana korwa soma yigoyo mu meje county ya Nyamira ligasingira gote yabura nacho kirania mange goika anyade konekia ino korera lya bete ka kumanya menye bensemo ya Nyamira. Baada ya waka pole next month itaraika yono mutinyoya gora tori tractor shiraro ishibara Nyamira ngima lakini musongo tatewa otowanzarai lakini chitarachi goika ebareye uchakele wiki egocha ebareye konyara isinde ejine choiti gachiranya tractor njili yale taribo naende ndoro isibara mpaka bosi nyotobori na nere ibone digade ne yaro chono maigure yora meraria Nyamira ndobwate mepange isaine na nyemo maita bana walia bataka kabisa wana yango somiana bana 751 batali waka na nani ndruru conform 1 mpaka form 4 na ndeto menta bande baikeru moja na nyesi asa moko bana tani Nyamira kende ngeo kagenderata na sengencho bataitekerogo ngeko gara bataitekerogo no boka baukwana obataite basongo babateba otaraite sese okonyoroke riedalibe magure lakini bona baukwana abantu baroje ibintu bigendereta nande kwa kirambye mono muyeta aliyo yo na morusko rugitare lakini oji Nyamira aliyo nyageta ali na bokora mabadiliko naro iyo mona kumya ujitene wachi na chunga kicho baigomo governor we county Nyamira Amos Nyaribo nigasingire goteba nane mono aba MC bali baganete ko mu Rusia bisin nigobono babete bakongainwa asekolenda atebirabuna erna tare go kolemere mona aba MC Vansi imeje county Nyamira kolengana Nyaribo nigate birabuna mesinge nyarenga yoka ni ko mu Rusia bisi asekolende basegete twego tiransemeli ya siasa nigate birabuna ntagendera kolemere mona wikiraniyo bokorri bago cyasa menye be county ya Nyamira amagendero abo kene wa mangana kwa ngoriye impeachment area magana mandero tayo nebe sabaho kunubukega baba chimarimo lakini ngota kama mobasabere ekiagara uno yobwaiga otibidiga na mbwale ngande ya ngaini ekiagara otibidiga na bata degree masomo momade nyabaro ndiya nyorda korwa bona dinari ngompo na jogo ko motibi de gavana ngona inwe mondo lao kwano nyano mwana siasa motegere rore na nobo kena kwano sino bolimo lakini natwa rwete ira siya nko bakorera tola abanya siasa ana utariro bolimo uno mo senator hakimu wa masabu
Ekiagara ndojo na hao Jacobo Mutangani kogende nyaleta ji tu agacha. Ekiagara na wetano bolimu nyaliwo usabuwa masakara abwa. Nyaki serikali tora aziwa soma masakara taki. Una wakene. Igo mama sabo ati utaro bolimu kiagara umuntu gachore. Omonjo murigeria gotigana na yitogendera gusuka buzibono abaremi kurwa setundubari ya Lyontiri ni gumono bane kibakwe gokiria iyo kubatekana n'ubogachi betundubari asenseme yo kalangana borobo ni gobate biribona samatuka mange tundubari ya bere ko benkora senseme yo ni gumono yani ko waserero go cyasabale na gentokerera ndake konyore bonasi yeli godirianse ni gono bate birimba chikane kibuna nko kini baleke merige chai ase enseme yo unachokumanyigwa asenchera yo wime Unenchireye mo yogosira sekta y'oburimi anena sekemerigie cha emergency ya Kenya. Abaremi ba Lyontiri nigo baba bakogokera obokorori obuya korwaso mu director abomuya anene asuko bagajira etundubari eyukonya yabagwereire. Echa yaito twankonya umuranse wetera sobora ibwa mu director itomuya Mr. Kwamesa ebitande bitwarire ile cyose cyatoire ngo beka tole bitanda naende ngo extend tole etundubari yaito we garanto bwata asaine bari mina kumogotera nigo to chandegete etundubari ye egarato kubweke cha yitaro nigo ekugwa amaomo gocha ise erinde yaso etu ese cha yito echa yito yanyara koba tebwati esum naande gento kereki yangere batebiri naki tonyare gotora amatabere nenkoro sangane kitaseni kya Ndizi TV. Omo director Kwamesa nigo bona chakire gwikirania chira chiae ichabetega kuriera bari michinga kichiria ale kuriga chikura umuchanga na charero korosie tundubari ne bitanda byoka iye komiti ngwigwana morosi bitanda byoka mukore no mukore bitanda as soon by next week mbaletero muchanga mbaletero simiti torosie tundubari ye ebe ya kisasa abaremi bensemeyo nigo baba bakogokera egetambo kerekyo ase baba bakoriera yo guchiko mubwatesia ire nyare kubakiniria ekerengo igiyokonyora kwabo ntore no mogoko ase ngencho twanyorira motere gitomuya ochira ase tundubari yeito gaiga achire gotoroseria etundubari asamagacho ekiagere cha yeito nigo tokubeka inse yatwasa munsira isa samaroba lakini asebono iga bunato chakirie tigatubeka se bitanda bunato atoye kibesa ekitokoroserie bitanda asokoroseria se chaye tutokobeka yongwa kera director ito Mr. Kwamesa ndiamano asama yawa tokoreire aende irane aro kwariete riri kwarenge kuborio bara yobo director wachakire buya twamwire ne ingambi yamona asinginjo yo gotosira tosirire nabo igombi yamona asinginjo yemirime yakorire ntogendera ko mugwatesi omo director boigo nigaria ira yogo chikobarendera abaremi engere yabo nabo igo asaba boria nako basegeta bagendera gusimeka ekemerie keigagie chae factory to every nanda again ina kia product itekorekana ngukinere usengusirere otitani iye kunukua sabaremi abakora mbaro I'm sure kindly tigatorwa nese ya sobo amo at the end of the day which will be just next year na bakonyora rende twabere burundu so chairendwe abana gutagukora ki school bana go practice chai tosimeke chai muroje volume yeito mugondo twata masaba no monene and bana asikia mukamengi maseme gondere menene igere masaba son so I'm ready to work with you kubeka jinasali na kora kintu as we progress with the time nanyera babalimi abunigo basabira babisa bo tenere to bulimi banyare gwesokya nako ba maigerio yekerero ili banyare gukinia kerengo kyabo gyo kwenyorera engeri ya kerarituko na banina ngorra muleke ene tole cha imerioka wone kimwale konyara abagiriga cha baito batago tutarira mugondo igabuna riri bakabekire chibuti baje mugondo ne chibuti chiria egere batworokererie tokore mirimo buna ekerero etoraniro hiko reporter ya Ndizi TV kurwa setundubari ya Lyontiri litrana nigo nkuru kwa Dipon Asanya Niamuno umurikito Dipon Asanya soroboti rwa senchira yoboyekano moncho muri roboti rokubwate rowe cyane kagima umwana yo mu munyaruka nigo bonare yataga kulika ujumbe wa SMS nyangego cyasima mu abusa sengina nakomote ibuna nakure mutigare bya
nyerokeje ni gobona arweta senka yabo anagotea buna ne kanisa gochia kurenda jetu koirana ali nginanyorete ujumbe ke kumotebia kurwaso mwana uyubana na kure mutigare buya ayo nigakorekana chinsemo chirichia bunyamesike gutoka ime yabo base omori mubiro bumwana uyu ni gotoka se egesona kyumwa toyomo asensemeyo roboti rwasenchira yoboime yamateyemo kurwase ekinyoro kyabo nyamesiki imeye bunge yabo basi nigo babwate omuchano magaga yo munyaruko bogotokaga kwete gisona ky'umwamate ase chinchera cyobo tutukanu wesike ngorara balisi ko bayiramo ngine nimbuga tamansu usuni muno mwana onaka anise iranda tokorara umujigo umuntu kamanye tendu walete tagocha gakiankorera kende omitere bintu by'omwana diringirite nyomba Mwari umwana nyugukuri muntu akumenya kabororose mwari umwana n'ukoro kabiri umunsi no kurusabo mbona mama abwato mutu muguri ni ndai mama sero mito muguri akari nare rugorari mwatani esaranze nara mwenzi umuguri wa murangeri naya timurangeri tirakini umunyaroko yo nigo egotebekana konya aborire ase egaga kya matuko abere goika ogotokana kwa egasirite obugima ase abana kenyoro bakora uno motureti wenseme yo barokia omoichano abo ingaki omobere bo umunyaroko yo ore ase enkendu ya nyamache Kenya matera tu mwana yosira igaruete nyumba mwana biguri baya mamu mwabole ngotamanya osoka kwaye buna sokete undi tayumanyete twese twamanyete ngo mwana yosoka kubaya igoro twagete gustoke yangu mwana takaratiki mwana ta nasokete kuri nyumba usirire gasokete kuri nyumba litukuri yanengeria Jumapili rigi mana baborete Jumatatu akabura Jumaine pakaje tugotoka igoro ukwere tari mundu yana ruguru ndu yana omanene anyore tugesiro korete ukwere tara ingaki obotukibwa chakire igoro yogosira kwa munyaroko yo bono abamenyi ba bonyamesiki amone amate ya nyagosira basabire serikali ebokore aso obwango egere obona bunyare kumanyikana ekyukerete omwancho bokosira ase chinchera cyobotutukanu sali mbago tubakamunda kumunda yoko simoto kumanyikana ikikia mwezi zesi hii tukile kizazi tetu serikali na mwenye tuwatisi tukiishi ya Pakistan arole ya kile ya manene kene ndubatu mwijano mwana sira nero ugatenke na nero ndete nyina na nyina aro mwe wano to sanga gaji ko muna kwa jire ga nene moto bwate sinane serikali iri ekonyu muti to master bwati kende no muntu ule gusapira no muswa jena bari mu mwe Wonon kiringa atwari kuganyo kokon basa abantu baminka bamate baminka awe gone serikali nere kore ari asikunya etote iboronge nga umwana oye itite gose igaitite nkoripoteria egetaseni Kiandizi TV erietari ya Nempenwel omete yani mwana Thomas onyorira matemwe manene lakini rindi banutende ndio togo kore kyagere kala mabera itekire tokunya bucha tigatore mereri tonyoreri chibukura se serikali Bibono mulikeito penela ngeta asokunyara kubata koroboti rwa senchira yobo kero tokotumenga roboti asenkeyo no roboti rogoichania kegima nagotigana yumo nchumuligaria karakari mulikeito jobangi aganda tukaligania roboti anemono asekyombe kimanyikadona top talent techenzi kimono nsamo chicho America kyabaga koletara ya bogo cha asorogongo rogusena mono chinsemo chiria chi county nyamira anemono barabuna kisi igobono togosoko cha sense muchino roboto rokobat kegima no chikomanyigwa hasenchera etali yentambe kurbono gotigana nayo ni gobono gatia amenye kuri chinsemo chiria cha milate ibone gotoka imeje county ya nyamira baba wese okanya gukwana igoro yo engane genreti yokone komarusia bisi omukonyo mure wenseri gadi gacha wakolengana amenye kuri sense meje bono ni gobanya regote abuna teri bijali gadi gacha kogendaka nagote bone gobachore tomo hamo no mure wense asege kabwe kemo amenya buni gobasingere gote abuna hanya gadi gakogenda nkanere bijya bagende bonsi era mono mure wense William Samuel Ruto
yamateyemo kurwase ikinyoro kya bonyamesichi yuko tugakora chikura buya tugakura bono basoire birogo nandi mwanza ko toletera oyo monga arwe kirogo igonye ge kunyarikana tikabaruwa bonse ntwe twarenge gusaba muno mwamuguzi ebyongosi ibyo bikono kominyoka masindani ganga bagotebya bakanya nganga yuko tugakora chikura buya tugakura bono basoire birogo nandi mwanza ko toletera oyo monga arwe kirogo igonye ge kunyarikana tikabaruwa bonse ntwe twarenge gusaba muno mwamuguzi ebyongosi ibyo bikono kominyoka masindani ganga bagotebya bakanya nganga tobwaka chagwaisi na gotigara boy gasengane yuni gochenga kiche birengari au ya byukuregwa ne mono imeje county ya Kisii ibono bari gusangara chi county au chakani go tokumulekera imeje county ya Kisii nigobono habwatan au baikirana samagacha etisi seri tukulia lero edikonyara kuri birengari byabo igoro yokoganya ko mwaka isiko mukonyu murewense Rigathi Gachagua umurikito Mildred Mumanyi nekera senseme yino gotwariganira roboti rokubwatia no moroberio oyokorekana ase chibunge ao imeyense ya Kenya ase abananchi besokiana kurwa ebirengerari igoro y'omoswada oyore bosibwe bunge yo orengete kumurusya bisi omokonyi bomorai bwense egati yabo mbale barorekana kumwegerera omoske Gachagua ase bate babuna kubwatikana na mamocho aliabekire taisaini kumurusya bisi asa abananchi abo bate babuna ikinekingaki abananchi babwenete gokorerwa amagenderero kurinde tali okungusanana okukogenderete kwenekiwa imeyense ya Kenya igo tutagite amagenderero airane chinse muchitu chianka ebintu bito cyandite nebinge school program very satisfactory nyagitari abantu bino tokukwana iga bacandike batamanyiti nanga ibakurusibesa bagwakana marioko chirayo education system ti university mwenjasi getugoro ne chinde ngosie kuchira abana ninkabale emechando tubwate yaganeti public participation ne menge kubwa impeachment nje ne expected tukulia lero konyora bajumbe baitu bagusibon speaker lakini unfortunately tindo jumujube na no yomoga iga enalo kuburi nga irende mwagenda ninu mwari ko baga moto tebi ngi mwaro jekereke ne twagire ko matonyo de nduke ne ge tora rutiriyo Gachagua eja ite pona asugusigo duariera siringi sana inu muna bajumbe bagusi tebi national assembly ngaki omujatara duare atire okogenda gusi amaoni tuge bateba the president anje eponas ebe uniform Kenya ngima umuntu mwana tukuchaka ruto nere uri ne serikali yayi nero tubone tukutaka kumanyanga tutebinga kitanya gukwana kurwa mangana ya chaka tutebinga era bune president ninkiaro che president kwende vice president ya yakuruse rigororo kuya bae to abachorte barabanta abamu onye Gachagua akurwa bisi eba kuruna ruto asengencho ruto tatonga ina se impeachment ya Gachagua kagendete gotonya nyanza asobo kurumia se sha barete sha bagereta abaroire bagerete kumia gikaire gante ngate babero baka 2027 mwanya tali boy gotiga bagenda bonsinka nase ensemo endenigo abananchi bate babuna ama mocha iyo na isaine kumurusya bisi ase bate babuna nigo omoske Gachagua arorekane kabwate obugesaku ase atanche chibisa kubinde ase basira umurubulyo yobuna nigo omukonyo yo bumorai bwense abonete gwa kwa isko limo lyoka mbuya kabisa arusigwe bigose garokurigereria egente serikali yakora ebintu byaye abantu ababonsi n'abakuru egento bakubuna nokubagana ebintu biri bakurumire kurwasa abananchi ba Kenya bona iga Gachagua obwembe bori kware kugingerera abandi nabarobu bwakonyorire bona ogenda kana obwororo Omo MCA bwe wadi ya Kisii Central Monyenye Yoge nigo aikirana asensemiyo ya ATC ilionere kurwa ebirengereri byaye ase amocha eserikali aso wensonania ase chinsegi chitaisaini asa tebire eserikali nigebwenete wesokia limorioka ilio kukorera abananchi amagenderero egati yabo omoroberio osha uyo ochenchugwa kurwa NHIF ase abaruira bange bagenderete gusinywa chinchira barabwatie ilio kurwa ebwenigwa ase chinyagitali au imeyense ya Kenya egento nkobuli abachumbe baita 290 egento bagokora tigabatige egenteke Kenya ebe no morembe elinde basukulikere ama sirai abananchi ekina kinda abatebya abantu baminto inche muno mheshimiwa Wilfred Monyenye egenteke nagekanire amangana yokorusia Rigathi Gachagua aina amangana atagete koleta amangana mao batigire usukulikira aba Kenya wewe egenteke gya sha
tiga bachumbe bache na ende toje gaiga turwa maoni yaito muna leo toje kurwa maoni ari gati Gachagua igati abamenyi nigo bagendere goteba kuna Gachagua nabwenete kugendanga nabande nigo babiri bagoteba kuna Gachagua niga bwente kugendanga amono morai bwense bonsi ase obomo ripoti ya Etaseni Kiandizi TV ile taliane Mildred Omanya na kirai baigagendrete ni gobono omwegereria umenyekanete osobono Zakari Monyoncho uyuru mwakirishi wabasaye kurwase kya makeria kya ODM imeye bunge ya Burabu ni gobona nyarire kure nkona yaya ne mono igoro yogo sagono kwa yomwegereri kibaso murara kolengana ni gate birebuna hichi na amamocho abonte ko murekirwa mono korwa asensemo ya serikali nego kinganyara kubuli bune serikali mukegetambukire goro yobo sagani bwaje asobono go sagano kwaye kwa murara kibaso uyuru mwegere mwanya banto Ono ntaito maile na watenga ntaito ngore public participation. Kwa sababu mimi kama seneta wenu, mimi sipigangi kura kabla nikuje nisikize maoni ya watu wa Nyamira. Sasa leo tarehe ngapi leo? Mwezi wa ngapi? Leo ni tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2020. Sasa mimi nataka niwaulize swali moja. Kwa sababu nikienda Nairobi mimi napiga kura kwa niaba yenu. Mnaniruhusu hapo? Kwa hivyo hiyo mswada sijui kama itapita katika bunge la National Assembly. Sisi tunangoja ipite huko, kama itafika kwetu mimi napiga kulingana na maoni ya watu wa wapi? Hapo tuko sawa sawa? Kwa hivyo nawauliza, mnaona ikifika kwangu nifanye vipi? Hapo tuko sawa sawa? Kwa hivyo nawauliza, mnaona ikifika kwangu nifanye vipi? Machumulikiri bono oyuni garengo seneta oliwe county ya Nyamira Eric Okongo oyuro nyara gukwana igoro bono oyo nganegendrete igoro yoko murusia bisin omokonyo umure wense Rigathi Gachagua to kusabuko beraso kuburukana kwa Mario Giayo gotigana anense mitogendre ko mulikara lya gendrete kwateka boygo wekense meria Bomas of Kenya nego chinga kichibono bunachiyo kumanya buli tangani Zakaria Monyoncho yoro bono mwakirishi bobasaye kurwa ase kyamakali kya ODM ime bunge ya Burabu ni gobono habaka ukwane igoro yogo sagwana kwa yemurara kibaso oyubono obaka go sagano asebona nyarre kubori yansemu ya serikali kane ko mukerege tambukira kolengana nelichiko Zakari Monyoncho. I'm the youth representative of ODM Burabu. Firstly, before I comment on the national government, I want to condemn the act that took place today at the Bomas of Kenya ya to intimidate one of our own youth from Gusiland. Whoever wired those goons, he must face justice. Whatever happened there. Na umuchumulikire kara yubono agendere tukikase county area ya Kisumu tumulikira lya baka okolekana sedi tukuri amenyukuru asempense mejuni go barokane kumulikira nabo igoro yengana yegendere yo kumurusia bisomo konyo murebense Rigathi Gachagua amenyukuru enseme yibo igoni go barokana ko Rigathi Gachagua se kolende barokana ko murage byera mono murebense William Samoei Ruto kolengana amenyukuru ase county ya Kisumu ni go bagote abuna anyeke veterete Gachagua nyara ko gendaka igira mu vetereri bono chinga kichibo igo omurebense William Samoei Ruto era nyara wakwisuko kurwa asobo koribwaye igo tebire bunani gobono ebinte bingebero robira murusi Ruto bisin ekaranganirwa na Rigathi Gachagua nego chinga kiche county ya Kisumu aswali baru birengere bya buli tukulia lero banyara kumwegerera Rigathi Gachagua
Personally, I am not for the impeachment of the deputy president. Yes, because I think that this country has more pressing issues to discuss, and at the same time, there should be room for dialogue. The presidency, and the presidency is one, should sit in their own closet and discuss matters that are bedeviling them, the two of them, and then come out. It's much the same thing as when Raila Odinga and former President Uhuru Kenyatta talked to people at Harambee House and found a solution of the handshake. In the same way, these two gentlemen can speak. But for me, to be honest, I root for the deputy president. He needs to stay on. The president is also a very good man. And people disagree. When people are adults, people have their own principles. People disagree, but they need to sit down and discuss these issues. I'm saying this as a founding member of UDA, the first chair of UDA in Kisumu County, and even an aspirant, MC aspirant in the last election for UDA. So this hurts me to the core, because I do not know what I'm going to tell those who voted for the president of Kenya Kwanza back at the Sharimu Kalini ward where I contested, and we got 700 votes, which was a little too high for an opposition zone. As Linda, na chinga kiyo chibo igase birangari ya biko sangirira kurachi county imeje county ya Machakos ninga amenye kurasa nseme nyibaroka na kugikiria gati ya babunga bali banyarago etengana yo kobekese ina koni komurusia bisomo konyu murebe nsirigati gashagwa kolengana amenye kurasa county ya Machakos bego nigo basingirira gote abuna umukonyu murebe nse tabwatu mu chando sura babantu gutwara chinkwana chiabene eremo no murebe nse ere konyarago ikiranyo ko ibona kwabo amenye abuni go basingirira gote abuna bali guchwanchera no mukonyu murebe nsirigati gashagwa kogendaka. Personally, I am not for the impeachment. Kutoka hapa Machakos, na sisi hii mambo ya Gachagua kwenda nyumbani tunaikataa. Na tunamuomba rais, tafadhali usichome hii nchi. Tumeona mambo mengi yakiendelea na hii ukabila ambayo umeanzisha. Sisi wananchi tunaikataa. Kuna mambo mengi ambayo yanahusu sisi kama youth. Kuna mambo ya university funding ambayo unapaswa kushughulikia. Iko mambo ya mahospitali. Iko mambo ya Adani Airport ambayo juzi tumeona ile maneno inaendelea pale. Tafadhali rais, waje kuhangaisha wambunge wetu mkileta miswada ambayo ieleweki kwenye mbunge. Na kama ni kwenda nyumbani, tunasema pia wewe rais uende nyumbani. Jambo la mwisho, tunasema hii public participation irudi katika constituency level. Kuna wananchi wengi sana kule constituency ambao hawajafikiwa na hii maneno, na muache kukimbiza maneno namna hii. Kama ni Gachagua kwenda nyumbani, pia wewe rais enda nyumbani, na tukutane kwa Dembe 2027 tuwapeleke nyumbani pia. Langu ni fupi. Hii mswada ya Gachagua kwenda nyumbani imeharakishwa sana. Kwanza tungeuliza watu waelimishwe. Kwa nini anaenda nyumbani? Number 2, kwa nini aendi na mwenzie? Kwa sababu gani? Tulipiga ndebe watu wawili, tiketi ilikuwa ni moja ya rais na makamu yake. Ikiwa ni kwenda nyumbani, basi hiyo tiketi ivunjwe yote kabisa, na tuanze na wote wawili waende nyumbani pia. La pili, kuna watu walemavu, kuna wazee ambao wako kijijini hawajaambiwa, na kuja kwao utateki muda kama siku moja siku mbili mpaka tufikie wale watu wa mashinani kabisa. Kwa nini harakishwe? Kwa nini tuletewa watu wakuja naboigo nigo engana buniboigo yagendra se county ya Nairobi kati amenye kura sense me yuboigo nigo basingirira kumwegerera omokonyu murebe nsirigati Gachagua sense yaboni go bate una mwacha bereka kolekana ne mona soko grensemo ya Mount Kenya taringana iragarere konyara kogendaka buna borobuni go basingirira gote una bali guchwanchana rigati Gachagua kogendaka ase owatatwaro wa matobijeramo no murebe nse. Aya, endelea, pasa sauti kama mama. Uko sawa kabisa, uko sawa. Uko sawa, si ndio hiyo? Nasema hivi, tumechoka kuambiwa fulani ni mbaya na fulani ni mzuri. Na mimi nasema hivi leo, embe moja ikioza kwa kikapu yote yameoza. Nasema kufa driver, kufa makanga. Kwa uongozi yote iliyopita, serikali yote imekuwa kwa uongozi. Hatujaona yale tumeona. Watoto wetu ndio wale tunawaita Gen Z.
wametoka barabara pia wamechoka. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa kama mwakilishi wa Starehe, mimi Starehe wako hapa, tumechoka. Mumechoka. Na tunasema, na mimi nasema hivi, hii mambo tunaambiwa ati na gotigana yubono ni go chinga kichio ane muno abamenyi baiko kurwa sensemeria wazinigishu kolengana nsemo yabo abasingerere gote yabuna go ikabanyare kubekese iyo kagania ko mwaka isiko bono omukonyi bumurebe gadiga shagwa nigo banyare kumugirira umurebe nsore Samuel Ruto asokonyara gotoge gati yabunga bali babekete sei na gote yabuna igo baganirira gadiga shagwa kogenda kasogota musika umurebe William Samuel Ruto. Yule mtu ambaye aheshimu Kenya, ambaye anataka kuleta ukabila, anataka kutugawa kwa msingi ya mlima, sijui watu gani wengine. Sisi kama watu wa Zingishu tumekuja leo kupiga kura, tuseme deputy president aende nyumbani, tupewe deputy president ambaye atajali maslahi ya Wakenya. Deputy Rais ambaye amekuwa ni anatumia ukabila kwamba aende nyumbani. Watu wa mlima, they are not special Kenyans than other Kenyans. We are all Kenyans. Deputy President is a symbol of unity. Na kama anataka mlima, tufungue aenda kwa pale mlima atetee watu wake wa mlima. Sisi wa Kenya wengine tujitetee na Mungu atutetee. Tutafute deputy mwingine ambaye anajali wa Kenya wote. We are all of equal interest in Kenya. So Deputy President aende nyumbani. Kama wakazi wa Eldoret tumesema mapema na asubuhi aende nyumbani. That is all. Tumeamua ya kwamba Rigiji aende nyumbani bila kupingwa. Tunaunga wale wapunga ambao wako kwa parliament ambao walipitisha chuzi ya kwamba Rigiji aende nyumbani. So leo tumefanya ile yetu, tumemaliza Rigiji nyumbani. Na kama ndovu wamesema Rigiji aende, sisi vinya Wachumulikireria yungati yali tobato gukoligania kubwatikana n'ebironko manyigubone birano bya butokire kandi satoganja rugusanga mangana ukona mange ayibono togendrete kumulekera nyira bono roboti rwaligani gwa kurwase kyombeka mukurense ya America bakoretara yabo mwanchumulikireria ane mono ase chinsem aime ye county ya Nyamira nsemo ya Burabu abayigobono ne county ya Kisii roboti rwaligana job mange tashikoro nyara senchira yobo ikirano ekerobono yaragire ense ye mose chisato chiabono botuko ingati yalia togochi kumulekera ase biro obya botuko chinsa isato chia botuko nyirabono ntandira kumulekera boy igoro yechinkwana amane birengare akuruti county nyirabono chi county yakirato kuligiria monense media Central Kenya sensemo ya Mount Kenya nigobono chi county nyinge cha rokana koigera digadiga shagwa kolengana nechinkwana chebirengare ryona boy gochinsemo chia Rift Valley igobaro kana komogero murai wense igobono nige chinsemo tigendete koigerera abari yabo kurwa chinsemo chiria bakurwa Aingati yali tu akwaniro mwancho muligereria uri tobwateranira gwetera somono boimenyerere gakoro kwa Lydia Moseka kerisara mumanyi aine kibana chibichamo no cyawikere ha senchira yo boikira no mtandao Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV nabage website buna butambe chinsomero ngebere nenya matukata nabiru na www.ndizitv.net onyare goto bwateretera n'enchinkuru kwa Vincent Onyancha.